Denge gel, denge Kurdistan'ı. جنابندان اوچهان رادیو دنگه گل دم با شیر و 12 تیر ماه 2025 شمی لبروکسل ساعت 13 لآمده 14 گدارن هجه همین اوچهان پیشکش بکن دم آزادیاره بر آپویه. بریا مراسم دیروکیچه بو گریلایان آماده کارین چاوا کرن. آجانسا آنفه دیمنین تایبت کشاندنه. هر سروکا کنسای ریوبراکجه که بسه حوزات دهمان دمیده بردافکا کوما آشتی و جواکا دموکراتیک بو. بسه حوزات جه گریلایان را چه گود؟ یا هری گرین گریلایان دیمنین بانگا دیروکی یا ریبرا پو چاوا پیشوازی کرن. پشتره کوما آشتی و جواکا دموکراتیک خاطر خواجه حوالین خود خوازن و پیامین سرکفتنه ددن. نها اموان پیامان به هفره گوتاری بکن. Değerli yoldaşlar, Komünist Yoldaşlık Hareketimizin Rojbaşeva. Kerem ki. Ama evvel xeratını hem bu tabi kareki pır girenk diroki usem kombun. Evvel de zanın 2024'da ve pevaju despekir. Tişteki elbet peşket usa sıfırda peş neket. Yek deh sav zedetire şerreki kırkırın topyekün ser gelleme, ser hareket azadi heye devlet-i Türk de meşandın. Fakat ev şerdi devlet-i Türk encam negirt. Planı ki devlet-i Türk çekir ser neket. Ve ki van hesap kir, plan kir, el plan ne meşan. Gerilla rastıcı pır berkodaniye ki mezun da meşandan. Em disa hevala ve Ali de pirozdu ki. Evvel şehit, hürmet, minnet, bir tinin. Filan edicimi puç kirin. Yani dicmin serneket. Hat işte her davi, metin adı, zapede. Her davidi, rojavayı zapede, metin adı fetsisiye. Halbuki hedefti, hündüre ses salandı, giyiştine kandil hebu. Kandilci bıgre. Ev ne meşiyor? Berkodaniye gelci pırkurtlu. Tabi ilham gırtın berkodaniye gerila kır cesareteki mezun hezeki mezun da gelci hemu beşi Kurdistan gel daimi serpiya bu berkodani da hareket dimdik ser lingama işte sarıklıcı hemu candı komün çevi ev korrere verin öz yönetimi hoserbun ya ev hoserbun geçti Türkiye'de beraber ev hoserbun geçti Suriye'de, geçti İran'da, geçti Irak'ta beraber hem de kare Kurdistan'da Kurdistan azat bu ki yani Kurd azat ve hem de kare Türkiye'de heyecanlı bir şekilde adımlarımızı atıyoruz. Tabii yeni bir başlangıç, yeni bir doğuş. Bak vejinen pinasepkü. İşte Mazlum'un, Rahşan'ın, Zeki'nin yaktığı ateşi daha da harlamaya gideceğiz. O yüzden herkese serkeftin. Emcicor serkeftin etkal. Dileveci bukhara dibun, hezeveci enerjeveci bukhara dibun. Herkes bende bir bangavaziye bu. Davida me serukati pişir demek direçtid. Hemci gelemere hemci mere bu moraleki pırmazın. Em bir coşeji em talimat serukati cibinin. Xwedî talimat serokatî derkevin geleme pêşiyê xwedî derket di giştî qadan da pirozbahî heye ez bawer dikim bi me re pirozbahiya xwe mezûntir bikin em pir kêfxweş in ji ber ku em ê destê rêbertî xwe xurt bikin em ê destê rêxistina xwe xurt bikin
و ام خودی شهید در بکوین بوی جم پر هستیارن و ام پر ایدالین ام وی پیواجوی سر بخینم گر ریبرتی خواه برانسی بکرده که امکی که منگوازی سرقاتی جبو گریلا بو تفگری کری ام جی کاربن لایقی و هول بدن لی خودی در بکوین و ده بجنج بو همه ولا سرکتون ام بو سرکتن ایتون و مستر بکوین تکوشین اوزان پرسکریک نه پرسکریکا چک پردانا پککیه یک جوان گریلای کوچک ها شوتاند تکوشین اوزان تکلداری مراسم اکفی روش هایی یانجی پنگاوین هاتن آویتن روش در باسپونه تکوشین که نویه آنگو نه دواتیا داویبونه تکوشین دیه ام آماده نکو چکین خود اینن ام آماده نکو جبو چرسری پرسکریک پنگاوین راست باویجن ام آماده نکو به هفره گوهرین او وگوهرین که پیک بینن نزیکاتی همه به رنگیه اوزان لهمبری شروفین هند دردورن بوان گوتران نرازی بونه نشانده بینا سکرنا ویه که یا وقت تسلیمیت یا آواین جدا نزیکاتین دوری چاره سرینه پرسکریک نه پرسکریکا چک پردانا پککیه پرسکریکا چاره سریا پرسکریکا کردا گریدایی آزادیانه پرسکریکا آزادیا لترکیه پرسکریکا جنان کدکاران و آزادیانه نزیکاتین در ویوانی کان ناین قبول کرن دوی نزیکاتین تکلداری چاره سریه هبن یا راست اوه تکوشین اوزان دداویا خافتن خواده بال دکشین سروان خالان تجربه این 5 سالی نشاندان که او یک بوی رنگی نامشه ایرو سینوردار کرنا چاره سریه یاد چارچوبه چکتاری ناپکه که ده و پیواجوی تنگاو بکه لبله یا گرینگ لگل پنگاوین یا سایی پیکانینا گوهرینا جواکیه ده مجارا پرسکریکا کرت سینوردار کرنا و اینکار ایمها یانجی ترور و چاره سریه پک نینن جنها و پیوجی چاره سریه ناینه از دوی باوریه دمه که هایا همو کسان جوه یکی هیه جخوا گل کرت دوی مجاره ده حساس و گلکی پولیتیکه براستی جی آلیگر چاره سریه مراسم ملدار خصشی ریبازکه تکوشینه یعنی دوار تکاریا پیوشو گوهرین و گوهرین ده ریبازکه تکوشینه نیت باشیه که تکلداری دموکراتیک بوینه ام هیوی دکن که گوساجی بردوان بکه هفسرو که کنه که دفل همو پرچیان یک هلوسته به هفسرو که کنه که احمد قاراموس جه آن عراق فی قاراموس دیار کرد که اف بانگا ریبرا پو گلکی گرینگ دبینن و گوت هبلتانن برزو جالان جه سال 1993 و دومه او هر گوتیه که لمخاطبه کی دیگره نهاجی برزو جالان به بانگا 27 سباته گاوه که دن داویشه پیوسته آستنگی ورن راکرن و یاسا ورن درخستن دا که زمین دموکراسی چه ببه قاراموس بالکشان سر پیواجو دیروکی و گوت دوه همو هزین کرد دستکی بدن اوها داویل آخافتن خوانی اما که کنه که پشکریه ددن و پیواجوی پیوستل روجلات باشور باکور و روژاوای کردستان هر کس تولی و پیواجوی ببه دوه ام دست دیالوگ و چاره سریه خورد بکن لو ما پیوسته لهمو بشن کردستان جبو چاره سریه ماینده لسر یک ریزی و یک هلوسته تف بگرن گاوه هاتی آویتن برپرسیاری که گراند دمه و جواکی ریوه برا ناوندا گشتی یا ایهده گلسرن یول اری جی شاهیده جه مراسیم لشکری رکر گلسرن یول اری گرینگی مراسیم او هستن خواه آن فره و گوتن و گوت اف گاوه پکه که برپرسیاری که گراند دایمه جواکی و تواهی گل پکه که نشانده که اول پشتی دوز و سوزا خواه اف پیواجو یک آلی نامشه دوی دولت جی پیدوین پیواجو آشتیه بجیف بینه ام بانگل دولت دکن که داویل هلوست خوایا جه عدالت دور بینه لگوری برپرسیارین پیواجو هلوست نشان بده او گاوین لزگین باویجه بردانا اردم 30 سالن گرتیه جارا دویمین هات تلوخ کرن
Salih Erdem 30 sale de girtîgehê de ye û niha li girtîgeha Xarpêtê tê girtin. Tevî ku cezayê lê hatiye birîn qedgaya jî hat berdan. An got cara duyemîn hat taloqkirin. Dema malbat ji bo pêşwaziyê çû devê girtîgehê biryara taloqê ji wan re hate ragandin. Sedema taloqkirina berdan û dema wê de tu agahî bi malbatê re nehatin parvekirin. Çarçel em ji bo avakirina cevaka demokratîk bibiryarın. Komeke gerîla de çarçoveya banga rêbera po de merasîmek li dar xist û çekên xwe şebitandin. Yek ji van gerîlayan Behzat Çarçel bû. Çarçel têkildarê mijarê axifê û nêrînên xwe parvekirin. Çarçel balkişan ser guherîna demokratîk û tekoşîna civakî û ev yekanî ziman. Banga rêbera po bes bi guherîn û veguherîna PKK re sînordar nebû. Divê hemû beşên civakê divê mijarê de rola xwe bilîzin. Çimkî li vir tekoşîneke demokrasiyê heye. Di serî de jin û ciwan em bang li hemû avayiyên civakî dikin ku erkên xwe bicêfînin. Behzat Çarçel pêvajoya heyî weke lûtkeya serdemeke nû nirxand û got rêbera po merasîmek manîfestoyeke civaka demokratîk pêşxistiye û hemû kesên girêdayî rêbera po wê beşdarî avakirina demokratîk bibin. Wê gerîla jî xwe ji nû ve birêxistin bike. Elbet wê li hemberî her cûre êriş jî pergala xwe ya parastinê biparêze. Lêbelê ji bo ku gavên wêdetir werin avêtin, divê Tirkiye guherînên yasayî werin kirin. Gudarên êja niha serxeta telefona me rojnamevan û siyasetmedar İsmet Xurt amade ye. Em ê Birêz Xurt re merasîma do herî davî merasîma do ya gerîlayan ya çektanî nehat pêkanîn em ê vê mijarê bi Birêz Xurt re nîqaş bikin. Birêz Xurt dem baş. Hevalê İsmet dem baş. Alo. Hevalê İsmet dem baş. Dem baş. بله بخیر آتی اولی اسمت برنامه رادیو دنگی ولات سپاس ما خیلی دادم کرم کی بله اولی اسمت وکی تیزانین پشتی بانگ آشتی و جواکا دموکراتیک هرچی خاصی دولت تر گاوین شنبر ناویت بنجی تفگر آزادی لسر بنگها بانگا ریبرا پو گاوین شنبر آویتن و گاو بگاو پیوستین و پیکانین گاو هری مزین جی مراسم دویا چکدانی نیانگو شوتاندنی بو دوی در حقیقت لالیه که دنجی رایا تواهی جهان کردستان و ترکیه جی دنگ ودنک مزین بخوارهانی وک کردکی دستپیکت خوازم هستی تا نرخاندنین تا این دستپیکی و دنگ ودن و مراسم هستی تا و دیتینه تا بگرم کرنگ yani tabii hem Reberapo hem tevgera azadiya Kürt ji hemû cîhanê re nîşan da ku yani dixwazin perskirêkê heyî ve diyalog û awayekî siyasî çareser bikin. Merasîma do îspata herî mezin yê vê rastiyê bû. Ev jî tiştek nîşan dide. Hem Reberapo çawa ji bo rojhilata navîn rêbazek çareseriyê pêşxistiye û adil duwa jî Kurd çiqa gelekî ku dixwazin bi rastî jî pirsgirêkê hene bi awayekî aştiyane çareser bibin. Ev peyam li gor min hemû dinyayê girt tabii tiştek din jî gerem rol ser bike ew jî çi ye niha ji bo rêya diyalogê vebe rêya çareseriya siyasî vebe yani yek alî ji bo pêvajo pêş bikeve hem Reberapo hem tevgera azadiya Kurd tiştê diket ser milê wan pêk anîn. Ev jî gelek mühîm e. Henek marol dikare bêje ku
yani yek ali ev pevajo peş gel. Ve hevuldanın reberapo به حساسیت تفگر آزادی کرد پیواجو پیش دیگه و او گیشت و قناغه نها تشت مهم جوه قناغه ور و گره چی بکرن yani تشت مهم اوه وقت مگو ربرا پو تفگر آزادی کرد اشکره زلال جبو دیالوگ جبو چارەسەریya siyasi آماده نه و تشتی لازم تشتی پیوز جی تکانینه daha jî îro pêve tiştê li ser gereke bên nîqaş kirin aliyê din e yani cepha devleta Türkiye û desthilatdariya li Tirkiyeyê AKP MHP'ye ew ê çi bikin gerek çi bikin niha ji ber rêbera po dêje em dixwazin ev pirsgirêk bi awayekî diyalogê çareser bibe li de encam de şarekî 52 sala bênaber berdewam kir û heta îro hat heye ji bo ev jinaverê derkeve rêyên hiqûqî yani hin pêwîstiyên hiqûqî hene gere ew pêk bên hin pêwîstiyên siyasî hene gere ew pêk bên û ji bo ev pêvajo bi encam bibe niha rewşa niha mirov dikare bi vî rengî tarîf bike Belê rast Valê İsmet wekî we jî got do ev seroka kecekê birêz Besê Hozat jî ji xwe îşaret bi wê kir got êdî gavek em bavê jî nemane rast e nirxandinê we de jî diyar bû yani heyaliyê Kurd rêberê gelên Kurd û tevgera azadiyê erkên xwe pêk anîne ya herî giring ji Valê İsmet divê tedî do birêz Behzet Çarçel jî disana xaftina xwe de îşaret bi ji bo meşandina pêvajoyê behsa erk û berpirsyariyên civakê kir yani bi giştî Tirkiye aliyekî tabî pêwîst te nirxand lê aliyê Kurd tevgera azadiyê Kurdistanî tiştê ku acîl divê ev pêvajo ser bikeve erk û berpirsyariyê ne be nabe çi ye tu dikanî biçekî wê mijarê jî nirxandinê xwe me re parve bikî rast bêguman yani ev pêvajo du aliyê xwe aliyek muhatabê vê pêvajoyê hene aliyekî rêber apo û tevgera azadiya Kurd e li aliyê din devleta Tirkiye û desthilatdariya nihayê Tirkiye heye yek hin tiştê ku gere pêk bên ev alî gere bikin aliyekî tiştê dike ser mirê wî bi temamî pêk anî niha aliyê din jî gere êdî axaftina Erdoganiyê îro min godar kir yani hin tişta bi giştî got ne negatif bûn tiştên pozitif got işte komisyon gere di derbekî kin de bê ava kirin ev komisyon birlez ji bo rêya diyalog û çareseriyê pêş bikeve biryara bistîne û bişeyne meclîsê meclîsî divê derheqê de bikeve hereketê û yasayên pêwîst derxe anî ziman pozitif bû lê tabî tenê hê jî gotin e gere ji gotina derkeve êdî pratik pêş bikeve civak aliyeke belê civak benda gavên şember yani yê pratikin ne civak hemû raya giştî benda wê rast e lê tabî tenê gere bi taybetî hem gelê Kurd hem jî gelên Tirkiye ne tenê li benda gavên AKP û MHP bavê jin din ji ber banga rêbera po ne yani muhatabê rêbera po gelên Tirkiye ne bi taybetî gelê Kurd û gelên Tirkiyeyê din ku li Tirkiye dijîn ew in muhatab rêbera po wan muhatab digire û dêje sistemeka demokratîk komareka demokratîk û bingeha netewa demokratîk ji bo pêk bê xort bibe pêş bikeve gel bixwe li tevlî vê pêvajoyê bibe û vê pêvajoyê pêş de bixe ev bi kîjan rengî dibe yani niha ihtimala ku desthilatdariya AKP MHP di rojên pêş de di hin mijara de astengî derxe heye ji bo ev astengî nebin kelem û rê li pêş pêvajoyê negirin çi bêkirin işte civat divê
دوی مجاره ده اگر خودی هلوستک به به چالاکی خو به جوین خو به داخواز خو برنگن جور به جور هولدانه کی بکوناب هولدانه کی او تفگرک پیش بکوه و دمه دستلاتاری AKP MHP و نکار به آستنگی در خجبو افتیواجو به انجام ببه و به مجول کرنه انجام یعنی رولا بگومان رولا گلی کرد yani dağwazi çalaki o gelen Türkiye deve mücadelede heri rola stratejike yani bari heri giran tetiye sermeleme az bu bir avayı ifade bikim sermeli kesin ku dixwazin ev pêvajo serkefti be Amerika Demokratik be damezrandin sistema netewaya demokratik Türkiye peş bikeve kesin ve yeke dixwazin gerel erku berpirsiyariye xودی derkevin و لگور ویجی تف بگرن yani تف بگرن نه تنه تماشوان بن تنه ام لبندا داخویانین اردوغان بن کاوی پیواجو پیش بکوه نکوه بن yani em بخوا ve پیواجوی گره پیش ببن جبو ویجی جعالiyek ve وقت مگو چالاکی لازمن جعالیدن ve خبره خستن کرن گره پیش بکوه yani جناها ve میتینگن کل Türkiye ve hamu dağwaziyen gelen Türkiye tede ben zaman gele peş bikevin. Çalaki gele ben kirin. Yani bir rengi gelci dikare kotevli ve pevajo bike o be tevli buna gel şu pevajo ve aliyek xo kim bebine. Bu pevajo brastiji لسر اساس وکویا گل کرد و گل ترک گل ترکیه به انجام ببه هر کسی گره رولا خوب لیزر بله راست جخو اول اسمت چوا کو تفگر آزادی کردستان وی گلی 5 سالن خودی و پیواشوی درکت بر خدا هانی و روزه هم هیویدارن به شپه گمان تونن گل کرد به گمان خودی و پیواشوی درکه و پیش بخه سپاس کن بو نرینن تلی هری گرینگ وکامه ده هستک چکریه ولی اسمت خوازم هستی تجربه پرسم پشتی تکوشینا 40 سالی او خواست برخودان او خواست دستان دیروکی هات نویساندن کرکرنا کردان هات سکناندن و کرد هبونا کردان هات اثبات کرن و گلکی وسا پیشکتی yani Kurdan xo ispat kir û derbasî 100 sala 21 bûn bi civaka demokratik ya azad دو مراسم چه هست دا چیکرین وکا کردکی وکا نویسکارکی روزنامه‌وانکی کردستان کو 40 سالن دشوپینی هست کی چاوات دا چیکر و چک بردانی و پاشا روزا 40 سالی چه هست دا چیکرین خوازم موسی کرد مرا پارو بک yani بگویم بحثا تکوشینا آزادیه دیگه mesela devirde ne çek o tişten cudane mesela heyecana tekoşina azadiye heyecana Kürdistan'a ka azad Türkiye'ye demokratik rel peş ve her avay ve be yani ev beguman heyecanak mazon dedem bunu yani çava be tekoş de her aşama tekoşine de em به heyecan bun naha raya kureber apod jimere vekir heyecanak mastır dedeme yani derfeta ku em karibin be her avayı xo birexistin bikin be her avayı xo xurttir bikin be her avayı xo peştir bibin çe bu yani men merasima do be vi rihi temaşekir be vi rihi peşvazikir ez bawarım hemû Kurd yani bena azadiye di be avayki xurt girtine rangi azadiye ditine u jibo ev azadi be jiyan be heyecan bun ez bawarım ev demen peş meji tekoşina demokratik şxwe ve li Türkiye serobin bunekan nu درخه او Türkiye kako brastiji jibo hamu kesen Türkiye dijin yani bebe Türkiye ka demokratik müreffeh o herkes brangi hotelde biji dikarim var ifade bikin bale baş emci tevestet edibin o jixo evvela ismet
ev çanda ku vigeli 45 salın peş qistiye çawata jigot ve Türkiye u hemu Türkiye hemu gelan ser esası azat u civakak demokratik ve jiyanak ava bibe gelek spas dikim evvela İsmet ji bo nirxandinên te heta careketin dem baş. Spas dikim dem baş. Selaw reis. Başan hoş. Bele gudarê nêja bi vî rengîn û çeyme bi dawî bûn heta careke